Dobrodošli u koordinaciju, dobrodošli u još jednu Antinu garažu. Danas predstavljamo kutiju prve pomoći vašoj terasi koja prokišnjava. Kišobran vaše terase, tekuću kabanicu. Ajmo, špica! Imate terasu, na njoj su stare pločice, hidroizolacija, ko zna je li uopće pravljena, to je pokojni did radio. Uglavnom, kroz tu terasu prolazi voda. Dvije su opcije. Ako stan ispod nije vaš, onda jednostavno blokirate susjedov stroj. Evo ga, riješeno. Ako je stan ispod vaš, onda ćete morati poslušati sljedeće 2 minute. Građevina toliko slatko spava na madracu straha, a najveća babaroga u građevini je vlaga. Evo sad će vam Žućo objasniti. Šta kažeš, gospođo? Nema budžeta? A bola sad kad radiš, napravi kako spada, pa nemoj 10 puta raditi, pa nešto otvarat ponovo. Ja to neću tako raditi. Vlaga se kreće kapilarno, gospođo. Voda uvijek nađe put. Tako je, gospođo. Ma da, kreditić jedan, to će biti sve ok. Samo opušteno. Nažalost, ne plaši Žućo gospođu bez osnove. Često je hidroizolacija na terasama odrađena loše ili nije odrađena uopće, fuge su isprane, često pokoja pločica tijekom godina i pukne, što dovodi do toga da se glazura napije. Pijana pak glazura dovodi do ovih fleka koje niko ne želi vidjeti na svome stropu. Treba reagirati brzo, treba zvati keramičara, a često nema keramičara, a nema ni budžeta. Kako riješiti problem da vuk bude sit, a ovce na broju? Keramičar bude sit, a da keramičar se ni ne pojavi, a da terasa bude ok. Evo rješenja meni u ruci, Rain Protector od Mapei. Volim ove marketinške dosjetke kad smišljaju ime pa smisle Rain Protector. Sve ti je rekao, objasnio ti je, ne treba ti pojašnjenje. No, kad već ne želiš plaćati keramičara, onda ćeš morat sam malo zasukati rukave. Evo, ja ću ovdje sad zaštititi ovu terasu, a ti na svoju terasu radi sve isto što i ja, kao da sam Vesna Mimica. Ajmo čao. Prvo ćemo je pomest, onda ćemo je HD cleanerom isto od Mapei dobro oprat i kad se osuši ide Rain Protector. Kad je sve čisto i suho, mažemo Rain Protector kistom ili valjkom, vrlo jednostavno. Rain Protector vodi neće dati unutra, ali je paropropusan, što znači da će voda koja je već ušla uspješno ispariti van. S obzirom da ćemo rezultate operacije terasa morat pričekat neko vrijeme, dok sve ispari i dok se sve osuši, napravili smo 2 mala modela, odnosno izrezali 2 komada pločice. Na jedan smo namazali Rain Protector, a na drugi nismo. I gledaj ti sad, dakle, ovaj je potpuno hidrofoban, vidi se na oko, a ovaj upija sve pivo. Ovo je naravno privremeno rješenje, nije da po ruševini možda iz nemoglosti mazat Rain Protector i dobro čuvat barut, ali definitivno će vas spasiti na par godina dok ne skupite pare za Žućinu dnevnicu i napravite terasu iznad. Evo, sad znate šta ćete sa starim i oronulim terasama. Bilo je to sve od nas za danas, a vi obavezno zapratite Antinu garažu i koordinaciju na društvenim mrežama i vidimo se sljedeći